جبو اویان بویرن کووی گاوی رود دن تماشاوان هجا و روشا کو تاخا شیخ مقصود تیره درباز دبه و همان وقت ده هلوستین کو وی گاوی دردکوین جی نها حسن کوچر جیگری مجلسا ریوبر ریوبریا خسر لگلم آماده برز حسن دما و خوش به هون وکی ریوبریا خسر وی گاوی بچه آوایی لروشا شیخ مقصود برخدانا وی دبره و براستیجی خطریه لسر برینداران لسر سویلین لوی دره تماشا دکن. دەستپێکی شەهیدên ku îro di Şex Mexsûdê de şehîd ketine fedawiyên ku ji bo rûmeta gelê Kurd biparêzin û canê xwe dan di şexsê we şehîda de hemû şehîdê şoreşa azadiya zbîrtîn û bejna xwe berwad dawên û ez ji birîndara re jî şipayê dixwazim û ji malbatê şehîda re jî sersaxiyê dixwazim. Na êrişê ku li ser Şex Mexsûd tê kirin esasen berê va pîlansazî kirîbû, rêxistin kirîbû ku êrişî li ser Şex Mexsûd û Eşrefiyê bikin, her du hara bikin. Ji ber ku ew itîfaq temamen bin pê kirin, bêmane kirin, demekî ne dewletin, ne sazî ne û ihtirama itîfaqî xwe jî bîlê nagirin. Ji bo vê yekê ew itîfaqa yekê Nîsanê têk birin yani. û tiştê ecêb ew e kî ev êrişî heme bi pîlansaziyê dewleta Tirkî tê kirin. Mixabaratê dewleta Tirkî tê dan, mîtê dewleta Tirkî tê dan. û ev hemû jî ji bo bikaribin qirkirinê li ser serê Kurda pêk bînin, bi firûlê Daişiyê kevin, yê ku di hundirê Qaîdê de cî xwe digirin. Bi navê artêşa Sûrî, bi xîlafa artêşa Sûrî rewabûna ve qetilama dixwazin bidin çêkirin yani. Tiştê ku niha tê kirin Şex Mexsûdê de û Eşrefiyê de evin. Esasen gelek qetilam hatine serê millet û bi ragihandinê de derneketine. Ji bo vê yekê ev êrişê ku niha tê kirin êrişî qirkirina Kurdan e. İbadekirin e yani. Cinûsît e li ser civaka Kurd tê kirin. û ya tiştê ku mero pê yani ecêb jî dimîne ku ev hêzê navnetewî yê ku dirxwe da behsa dîmokrasiyê û behsa yekbûna erdê Sûrî dikin, behsa parastina siyadeta Sûrî dikin, ew jî çavê xwe girtiye. Ew jî şirîkê vê kuştinê ne. Ev hêzê navnetewî şirîkê vê kuştinê ne. Ne tenê ew kesên Daişî jêra xîlaf çêkirine bi navê artêşa Sûrî êrişî li ser gelê Kurd dikin intîqama Daişê digirin. Ji ber ku Kurda Daeş bin bixist. Na intîqama wê digirin. û dixwaze intîqama wê jî bigirin. Ji ber wê kê va êrişa li ser Şex Mexsûd û Eşrefiyê dikin. û ev jî di bin çavê we da tê kirin û kesê ku dengê xwe bikenînin. Yani civakekî li ber qetilama ne û hêzê navnetewî, civaka navnetewî çavê xwe jê girtiye. Wekî ku tişteknînê wekî ku rewaya artêşa Sûriye dixwaze siyadeta xwe bide rûniştandin, bi vê rengî dide nîşandan. Ev nêzîkbînin ku li ser qetilama girtine. û heta vê jî dibêjin. Ev Kurd işte mukewinekî esîlin di hundirê Sûrî de. Ne rastin gotinê we hemû derewin. Dixwazin îrada Kurda bişkênin, dixwazin sîstemekî dîmokrasî ji ortê rabin, niha tiştê Şex Mexsûda tê kirin zihniyeta dîmokrasiyê û zihniyeta Daişî li hember hevdû şer dikin. Evana lazim e civaka navnetewî bizanibe. û ev hemiyê bibin xeterî li ser mirovatiyê tevahî. Erê îro li ser Kurda da tên, bes sibê xeterî li ser insaniyetê tevahî bide çêkirine. Ji ber ku hemû jî filûlê Daişiyê kevinin û îşaretê Daeş li ser we hene û dibin navê artêşa Sûrî de êrişî li ser du hara dikin. Şermekî mezin di dewletê mezin êrişî du hara dikin. Wekî dewleta Tirk û hikûmeta Şamê yani. û bin navê çi da bin navê em siyadeta Sûrî bide rûniştandin. Bin navê ku Qesadê li were. Qesadê ne li were? Yekê Nîsanê hîn xwe itîfaqê de hazir bûn. Hêzê ewlekariyê li werin.
بسلاحك سفك شري ودكن باراستنا خدكن وهي نهاجد بالنافي شدا قصد الفرا شتا بكيكي الفرا شتا نظام كي الفرا وهي جاتات خوازن سر قتل عامي خو بقرن سر كومكوجيا لسر الشيخ مقصود واشرفيه بقرن يعني د دولتين كو بحمس سلاحي ناتو يريش يضح اراضي كان وكيكو او مغدور وكيكو او خدي حقا ضد النشان دان ذات علامه كو هيجي علامه عربي تايبت ازوي علامه شمزار دكم ذاتا نت علامه يعني علامه كي دجمنتيت كي يعني حقيقه درنا خورتي مهنا علامه بن بيكرنا وصحفي كونها قتل عام داعشيا سرد جرن وجوارا سورته سبيد دردخن حملنا نا علام جينا نيراغا عندنا وانا دجمنتيت كان اشكره دجمنتيت كان تلفزيون عربي تايبت اف تلفزيون كونها ترويج وشوازه روي واسبي بكاتو نكا روي داعش سبي بكا روي داعش سبي نابه تشتي كونها دكان تشتين قتل عام ومجازره تنسري جلن يعني وانا لازمه انسانيت جواكا نابنتوي مداخله بك يعني اگر مداخله نك او شريكين او شريكي في كشتنينا شريكي وقت العامانا يعني لبالي برخوادانا كوتي كرنجي راستي جي ديرو كده بين ويساندن يعني بهجماره كي هندك الهمبر ارتشا كي وصل مازن وبحمس سلاحي جران يه ناتو يريش يضح اراضي كان وقتل عاماتي نسري قال ورده يريش يسر مشفى دكان يريش يسر جهه خدمي دكان جبوكو تماما جواكي ورتي راكن تماما قركرين لسر سري جواكي بدا مشاندن يعني كي زارو كد كم بروا جند كم بروا هر كسيد كوجد ميداني وانسانا شهيد تخني يعني باش بسلاحا بيتشاكن برز حسن از جوابك سياستي كونها بري كو ام درباسي وبن هون وكي ريفبري اخو سر يعني لفيروشي چاوا دنيرن هونه چی گاوان باویجن یانجی هون و گاوی چی گاوان داویجن جبر وکی وگوت ایریشا که قرکرنه لسر کردای نه ایریشا مثلا لسر دتا خواهی یا جی دکولانان وکو کو ابناف دکن کرد لوی داره ایرو روشتین قرکرن بريز حسن برسا ما هاد تشتك وقت خازم ببيجم يعني تشتك ونهار تكرن از كارم في ببيجم يعني ريفابريا خسر باري موقفي خداي نشاندان اما الكيلك ام في برخداني رانا برخدان جبو ما بيروزه برخدانه كي جبو كرامتا نتوا كرد جبو كرامتا انسانيته جبو بيشكتنا هيزن ديمقراطيك سوري دا برخدانه كي جبو انسانيته تبايتي كرنيرو ام بشغريا ودكن وما مبادره كي دا شغلاندن فقط اب مبادره جي زيدا كسي جهدار بلا نكرن شبركو فانا اصرار شر دكن تخازن شر دوام بكن ناخذ الشر بسكناندن ناخذ افقت العامه بين سكناندن دخوازن بيج و ام سركتن و ما شيخ مقصود و اشرفيه قرت وكي كو سركفتنا كو دولة سوري كرنا امر كيلكا ويجي جولان دانا سويدا دانا قنيطرة دانا هر در سوري دانا فروطن كرنا صفقات كرنا هاتنا دبنا في فيداجي يريش السر دحارة دكن او جي كردن مجلسي وهي خد دهندري حاري خد خد باريزن اوا چار مها حصار السر شيخ مقصود هي بردكو يريشا ناهل تشتك درباز ببا عين وقت نظام بعث يا بريه وانا از ببيجم بفاهيزا نكار دولة سوري بدن مشاندن واهيزانا انجخ سوري پارچه بكن انجخ شركي نافخوي نف سوري دا بدا چكرن تشتك كون هذا كان ابد دبن نابي استقرار سوري دا ام يكمون عرض سوري بباريزن ذاتا يكمون عرض سوري نمايا سويدا چو قنيطرة چو جولان چو كي در مايا ذاتا سريكانيو جريسبي دست تركا دا حلب جي تخوازن بخد دست تركا شيء واد مينين يعني بحث سيادتك كدرة سيادتك كان بحث كيجان دولتك كان دبنا فيكو واتشتا وشيرن 24 ساعه
اعلام عربي الصهيونيه واسرائيل الصهيونيه كانن وانا جولان شو سويدا شو قنيطره شو كابلا باخذ تنج بو كردا جهاتنا تنج بو كردا بقاربن وكي ارهابي بدن نشاندان كرد دجي ارهابش ساكنين هي نقارب روجه ببيجنج بشيرين روج ببيجنج ناي بشارتن 12-13 شهيد كردا دانج بو شر داعش كنا واو كاسك ونها شر الشيخ مقصود كان همان براين داعش هنا همان داعشي بخنا دخوازن انتقامي خوراكن دبنا اشتا ارهاب الفرهيه نزان شي هي هرو انسان تكشتن كاسك وفصائلك ويريش يسر حلب كان عيني او فصائل يريش يسر ساحلو درزيا كنا عيني تشتا دخواز قطر ما بين السريقال ان تشبع يكبون عرض سوري كان ان تشبع سيقتا جفاكا سوري في حكومته كان اساسا حكومتنين ارتش نين شان فصيلة نشخوار خا كوم كلنا هاتنا دزيه بكن وقاتل عام بين السري ملات ارتش سوري اشتا ضبط كريا حلب ضبط كريا شيخ مقصود واشرفيه ما بي وجه ضبط بك دما كي ضبط كرنا حلب حميد شي ولا انا وصايا يعني فحمد شيروكن دبيجن وانا تخازن او كسن علامجي ويكو بيسو شات عتاج ورا كارد كان ام هاتن وام بين وام قد ام حاكميه الدوله السوريه بدن شكرنا فسياستا شيناب تشتكو مرو بير حسس دبتشيا اف هيزن نام نتويك وبحث ديمقراطي وبحث يقبون عرض سوري كان اوانا جي شريكي فيك وشتنينا يعني حكومتك في رانجي دبه حكومتك كو شنت فصيله خو كوميسار هفدو بكن يريش سر همولاتي سوري بكن دولتك ويريش سر همولاتي خو بك او دولته فاشله او دولته داويه خطينه وداويه وجيبه جبركو دولت جركه همولاتي خو باريزه نه يريش سر همولاتي خو بك وكي كافر بدن نشاندان وكي كوش درواي سورينا وبحثا ارتشا سوري كيدرينا كازاخستان نفدا هي ايغور نفدا هنا حمك نتوي دنيا نفدا هنا بحثا ارتشا سوري كده ارتشا نتويا سوري نينن وانا فصالا حمد داعشي كمنن فلول داعش جوارد بجد ام جوار نابلت كفلول داعش كمنن يريش السر مناطق سوري كتخواز قركرين السر قال سوري بدا مشاندن سياسته وافا وسياسته كوتي مشاندن جي افا ام الهمبر في ذهنيه البرخه بدنا ام اراده خو باريزن ام سيستم خويا ديمقراطي بباريزن وام دالي نابنتوي داجي سياسته كو بخواستن ام بكنا مبادره كو بخواستن بكو ام قتل عام نسري مدني ام ويجي بدن شغل عندنا فقط ام سري خوش كثير جينا طوينا ام برخدان خو دوام بكنا جبركو حتى نها شش هوالا شش اندام اولا كاريه خاطر خوش جوالا خواستنا وچونا شهادته و اراده کس نکار بشکین کیه بکار و اراده بدشکین اندن جبر اراده که اراده تمثیل نتوه کیت کن تمثیل دیروکا گله کیت کن تمثیل جواکه کیت کن وانا جبوه که و ایریشه همجی نیرینا من اف دولت فاشله اف دولت نکاره تو سیستم بدن مشاندن و نه اتفاق قابل خودان لدرنا کمان يعني برسا داویه که جوابکن برز حسن برسا داویه براستی جی مجارکی گرینگ کو امنها قالاوی بکن نها روشا سوری و روشا باکور رجلاتی سوری بتایبت بشتی پیمانا ده آداره و بری ایریشا شیخ مقصود و پشتی و وکفن وکی ریوبری آخو سر هون دبینن کو ایدی اف ایریشا هان و چه باندوره لروشا سوری بگشتی بکه بتایبت کو پیمانک دو ارتی دهی قدر آوه پیمان وجنها شونده چاوا بدیتناوا برسا داوی يعني از كاربي ببيجم يعني وي وكبري نبه نجبركو باوريا مناط بفي سيستمي ناي يعني باوريا جواكي بي ناي باوريا كيم نتوين كسوري دا باوريا خفي حكومتي دينين يعني اجاب حكومته ايريش وقتلامو بين السري ملات باوريا كيف بفي سيستمي بي تابي وي قالت تشتي بيغوراندن وي وكبري نمين يعني وي قالك تشتي بين غوراندن وي قالك سياسته بين غوراندن اساسا انها سوري دا ام بر بشركي ناقاي ودشن يعني راستي اوه وكي برينا حلبة درمان بكيدي وكي ملاتي دي ام ملاتا حلبة وباوري في حكومتي بينن وكي باوري بي بينن كاس باوري بي ناين
جواكا سوري كس باوريه في حكومتنا هنا جبركو اتفاقي خا بن بيدكا اخافتني وا ايرو تشتكن صبيت تشتك دني دبيجن دبن نافع حاجات هذا شتا ما اتفاقي خرقية مركودري اتفاقي خرقية شهر ما شيخ مقصود ارشفيه بن حصار دبن نهشتن تشتن احتياجي جواكي جربتشن ابوك نظام بعث يا بري كريد سياستك وصلت ذا المشان بويك تبا وريا جواكا سوري في حكومتين نمايا يعني اف حكومتا اسلوبي اف سوري برب شر نافخوي ودش سوري برب قريزه كي جدي وادبن برب فوضى كي مظن وادبن واف فوضى في حكومتي نهيل اف حكومتي برب هلوشاندني بابي بش بلا نبيجن هذا نام نتوي دستك ددن ما ملسر حكم بمينه يعني هجر جواكا سوري تقابل نكر بلا هذا نام نتوي رسميات تبدا شكرا جواكا نتوي بشار الاسد جي قبيل ذكر شجهات جبوه كي جركه اساسا باوريه جواكي في حكومته بحتى بحكومه السربيا منين جبوه ويواك بري نامين تابي واز ديسا داويه بانغوازيه افي كاسي كو بحث حقوق كان بحث انسانيات كان بلا كلام خبير الشيخ مقصود وبي اوادني بلا ميزه كان بلا تقصي الحقائق بين نامنتوي بلا بي درباز الشيخ مقصود وارشبي بشقه العمل النسري عالمي شخارد علامه دا بيجي تشتغنين اما نوصايا ام بانغوازيه هذه نامنتويت كو لجنك تقصي الحقائق بين شيخ مقصود واشرفيه كو ببين كو شقه العمل النسري ملط بله كو ببين شقاس بن بيكرن هي كو ببين شقاس او هذه كو بي باور ذكر ارتشا سوري نتش عالمي كريا جبوه ام بانغوازيه مجوا هزار افا ند علامه دا جهدار بكن ارتش تشتغنا كريا اركاريا مدنيات كان نوصايا بلا لجنه تايبت به بلا حيادي به بلا نواكي تلفزيونال العربي الحدث به تماما شرع سوريا شرع وريه حكومتها شرع سبيد كان وكيكو اف تلفزيون اساسا مصداقيته اخوانا ماي مصداقيته اخوانا ماي وا تلفزيون عربي يك مصداقيته اخوانا ماي جبوه بلا لجنه كي او لجنه بلا بتشد شيخ مقصود واشرفيه ميزابكن بلا ببين البرشا في خو ببين تشج مالا كرنا تشج انسانا كرنا زاروك بري تشوت خنقين انسان تشوت سر طابقه طافيجن وانا نا انسان وحش يعني تعلق خب انسانيته بنين جوهره وحش مروفاتي وضعتنا بله وداعشين يعني تشج داعش يا ربي سري انسان شرجت كدلي انسان الطخوان يام يعني لا شيء انسان الطخوان وانا ويتش ارتشا سوري بكنا ويتش سيستم سوري ده بدل مش عندنا جبو فيكي بانغوازي مجبو مناطق مجهي هي مناطق مجرى خدا برخدانا الشيخ مقصود دركبه برخدانا كردان حما كردي باكورجي كردي باشورجي الروجلاتجي روج آواجي والاوروباجي جرك هركس خدان الشيخ مقصود دركبه جبركو اب برخدانا كردات هوائيه نتوا كرد البرخد ند حارنا د شخصي وادا كردات كوجن جبو فيكي ام بيشا في قركرني ام بقرن ام بقربن لهمبر في قركرنا كردا ام في انكار كرني بسكن حسن کوچر جیگر مجلس آره وبریا خسر گلکی سپاس هون بجدار بونو هل وستا خود در حق روشا شیخ مقصود مره بپار بکر سپاس بوجی